нерсе жок болсо адам баласы кыйналат. Адам жок болсо жер бетинде эч ким кыйналбайт. Аба жок болсо, ай, күн жок болсо, мөмө жемиш жок болсо, ким кыйналат? Адам кыйналат. Адам жок болсо бирөө да кыйналбайт. Бардыгын Алла биз үчүн жаратып, бизди ахирет үчүн жараткан. Биз силерди өзү тандап алганбыз дейт. Биз ахиретке даярданыш үчүн дүйнөдө турабыз. Ахирет барып курулбайт. Адам баласы урухул алам ал жерден көчүп кайка келди? Атанын белине, анан эненин ичине, кардына. Ана бул дүйнөгө. Эми көчүп биз барзакка барабыз. Кабырга. Жердин койнуна барабыз. Андан кийин Аллах Таалам эми түбөлүккө чечим чыгарат. Же дозокко жайгашасыз, же бейишке жайгашасыз. Эң кымбат жайгашуу ушул дүйнө. Эмнеге ушу дүйнөдө адам ахиреттин курат же бузат. Башка алам жок. Дүйнөдө ахиреттин бузган болсо, башка бир да жай жок, кайра түзөп кете турган. Ахиреттин кура турган же буза турган жайда өмүр өткөрүп жатабыз. Ошо бир туугандарым, биз күнүгө таң аткандан кечке чейин ушулган пикирде жүрүшүбүз керек. Мен Алла тандап алыптыр. Ахирет үчүн тандаптыр. Мен дүйнөгө жашаш үчүн келбепмин. Мен дүйнөгө Алланын ыраазылыгы үчүн келдим. Ахиретти куруш үчүн келдим. Ушул ой пикирде өмүр өткөрүш керек. Бир болот максат, бир болот зарылчылдык, муктаждык да. Максатыбыз эмне? Алланы ыраазы кылыш. Калган нерселердин баардыгы ошого эмне? Зарылчылыктар, муктаждыктар. Туалетке кирдиңиз, тамак ичтиңиз, уктадыңыз, үйлөндүңүз, ичине байлык топтодуңуз, баардыгы убактынча зарылчылыктар. Биз азыр бир аз мээнет болбой, динибизден алыстап, дин душмандардын мээнетинин натыйжасында биздикилер, мындай четинде мусулмандар эмне? Зарылчылык менен максатты алмаштырып алдык. Түбөлүк жашай тургандай ушу дүйнөнү куратабыз. Ахиретибизге зарылчылыкка жараша кичине тыйыныбызды иштетип коебуз, кичине убактыбызды иштетип коебуз. Биз максат менен зарылчылык алмашпалы да. Бир адам туалетке кирип чыкпай койсо кандай адам дейсиздер? Туалетке кирип алып ошо мен жашайм ушул жерде деп эле кровать коюп ошол жерде. Бул айнып калган акмак адам дейбиз да туруп. Ал жер кирип хажатын бүтүрүп чыга турган жай да. Хажатын бүтүрүп чыгып кетиш керек ал жерде. Бирөө кечке тамак үстүнө турбай отуруп алды. Бул кандай адам? Бирөө кечке жатып турбай койду. Бул кандай адам? Диндеш бир туугандарым, биз бул нерселер убактынча зарылчылык. Бирок биздин асыл максатыбыз эмне болуш керек? Раббыбызды ыраазы кылышыбыз керек. Алла бизден эмне жашоону талап кылса, ошо жашоону жашоого үчүн эмгек кылып, ошо жашоо менен өмүрдү өткөрүш керек. Ким болбоңуз? Соодагерсизби, дыйкансызбы, коргоо органында иштейсизби, президентсизби, байсызбы, жөнөкөй эле бир жарансызбы? Мусулмансызбы, бүттү, диниңизди жашоого алып жашашыңыз керек. Ошо сахаба разыялар Алланы ааламдан ыраазы кылып өтүп кеткен улуу инсандар. Караң, өзү бизге үчүн жаралгандан кийин бардыгы бизге итаат кылыш керек эле. Бардыгы бизге моюн сунуш керек эле да. Моюн сунуш сахабаларга караң, бүткүл аалам, кайынат моюн сунган да. Тарыхта келет, муну жокко чыгарсак кафыр болобуз бир туугандар. Жомок эмес болчу. Умарланып бир күн аркасында жүгү бар эле. Мадинада күн ысык, кетип атат. Күн ушунча катуу ысыган себептен денесинен ысыктын аптабы өтүп кетти да. Өтүп кеткенде умарланып күндү бир тиктеп, сүрү менен күндүн нурун кайтарып койду. Барбы ушундай бир күч азыр? Күндүн нурун кайтарып койду. Күн өзүнүн жылуулук берген барго, жарык берген нуру өчүп калды. Мадина бир паста караңгы болуп баштады. Бардыгыбыз үчүн эмне болду? Күн тутулду, эмне болду? Бардык умарланып сурады. Мен деди, өзүм кыйналып кетсем, бул ушунчалык бир нурун берип жатат, мен бир тиктеп койдум деди. Сураңызды коюңам. Эгер сиз буну жылмайып тиктеп койбосоңуз, бул күн нуру кыяматка чейин жарыгын бербейт дешти да. Сахабалар зорго көндүрдү умарланып. Андан табассум менен күлгөндөн күн кайра нурун. Караң,
Bir günü Madina'da yer titrep kaldı, zemin tirseyine. Umarlan kurun çeşti dağı жерге vurdu. Bir jol vurdu. Yer, ne titrep atasın? Üstündeki padişah dedi, özü halifeler padişah. Adiletsiz başkara tağı dedi, tokta dedi. Eki jol vurganda yer titregen, uşunda güç var mı titrep atkan yerde? Bir urup toklatıp durgan bir güç var mı, teknolojiya var mı? Amalının tasiri, ahiretті maksat kılgan adamga Allah bardığın moyun sundurup berет. Жерди urup, emne kılıp koydu? Toktatıp koydu. Nil daryası. Alarda oşunday bir adat var ele, oşonun tegereğinde yaşagan jaşoочулар. Kap geldi gubernatordan. Umar, bularda bir jaman adat var eken, su tartılganda boyga жеткен kızın apçılıp durup ne kılat eken, oşo suga ağızı birişet eken, anan su kayra özünün ağınmın mınday jetkende toluktayt eken. Uşul adatı var eken, ne kılayın dedi, eller oşentip toplolup çıkıp açtı dedi. Karam. Al Salman Farsi eken, kaçlı eken mesime çıkıp aldı. Umarlan kat жазып атат. Nil, Nilge, daryaga kat жазып атат. Nil, sen Allah'ın hükmünden aksan jön hakkı. Bolboso özüň bilgeniň kılgın. Dagı bir nerselerdi жазdı da. Kayakdağı bir jaman adatlar. Büt жазıp Nil daryaga katты жазıp. Bul Umar haliftin atынан, Amirul Mu'minin atынан buyruk jön hakkın dep ne kılып Nil daryaga buyruk жазdı. Kat. Vardağı şunu çabarvandan jönöttü. Nil daryaga salgıla dedi. Nil daryaga taşladı. Su 8 metr kötörülgөн eken. Azırga çeyin Nil darya oşol agımын jogotkon jok. Kıyamatga çeyin bul Nil darya oşonday agatyp atat. Kıyamatga çeyin Madinada jer titrebeyt Umarlankun iki jolu jer durgan sebebine deyt da. Kıyamatga çeyin jer titrebeyt Madinada. Şondoy. Karaňy Allahu akbar. Bir gün Abdullah bin Umarlankun ızıçı bolup kalıptı Madina sırtında. Madina'nın sırtında ızıçı bolup kaldı. Çıksa bir arslan jatat. Arslan. Umar, Abdullah bin Umar arslanın kulağına mınanday karmap. Arslan ne jatat dedi, Müslümanlardı korkutup. Tez bar uyuňa ket dedi. Tokoyuna ket dedi. Jaakada bir koydu. Elestettiňi, zooparktın içindeki arslanların janına bir albet az Müslüman. Kuyruğun aliginde kımçıp, arslan bilesler bu ittin jırtkıçı da, ittin jırtkıçı. Ha? Jolborslar mışıktın jırtkıçı da. Kuyruğun kımçığı alıp şunday kaçtı, şunday kaçtı. İtti taş menen bir koysam kuyruğun kımçıp kaçat ba? Doğru mu? Nege? Bir sahabalar bir jaka ketip atat, davatga ketip atat. Mesnilerden suradı. Biz uşol jaka barabız dedi. Makul, munday barsaňar alys dedi 3 günlük jol, munday barsaňar 1 günlük jol. Birok bu jerde tokoy bar, tokoyda jırtkıçlar köp dedi. Bizge korotkий put gerek. Biz ömürübüzdü Allah Taala wagtynça bergen, biz kıska ömürde ömürübüzdü biz uzak işletpeybiz dedi. Uzun jol, biz kıska jol menен işlep turabız dedi. Tokoyga geldi, tokoydun ozunda kiçinekey döňsöge bir kiçiki sakabat çykdy da. Tokoy jaşoочулар dedi. Tez aranın içinde bu yer taşlap çıkıp ketkiler dedi. Biz bu yerde 3 gün tünöýüz dedi. Kiçiki sakabat döňgө çykyp kıykırıp atat. Tokoydog arslan baldarın, kerek bolsa jylandar baldarın jeteli elçitip çıkıp ketdi deyt da. Karaň, sahabanın kıykırgına bardık Tokoyga jetip turgan kılıp koydu ünün. Ekinci itaat kıldırıp koydu. Üçüncü tilin düşündürüp koydu. 3 gün tünöp anan ketişti. 3 gün tünöp ne kıldı? Ketişti. Emi karaňlar. Emi bizdi karaň. Sahaba razılanlar uşul biz jaşap atkan din menen jaşap ошол deňgelge jetişdi. Amal kılışı boşundoy бүткүл kainatda moyun sunduruştu özlerine. Hazır bize üydög itibizdi ketteli çıgıp itaat kılıp kelmişdi. Toğuzdu күчтели çıkpayt da korodon de çıgabı. Düşüngen bala katınımız ukpaytpayбыз. Nege? Jaratkan Rabbimiz ukpaytabыз. Nege itaat kılbayt? Sebep biz Rabbimizge itaat kılbaytabız. Şunday. Davat din menen düşünçün bolup jatat. Amallarыбыз оңдойлу, мүнөздөрүбүз оңдойлу. Allah menen мамилебиз оңдойлу эле. Az eng jer betinde eng köp kan musulmandыкы төгүлүп атат. Туурабы?
Bu yerde musulmandын kanı tөгülese, bir yerde musulman oga jardamga hiç kaçan kolunu uzatpayt. Özünü oyloyt bolчу. Şunça korkak. Nege? Dünyönü toplap algan, dünyoga kirip algan, ahiretten korkot, ölüp kalgandan korkot, açka kalgandan korkot, Allah'dan korkpayt. Boş top siyahtı da boş top. Toptu tebet. Her kim turu. Müslümanın içi boş. Allah'dan korkusu yok. Allah'a muhabbeti yok. Amalı yok. Kur'an okuştu bilbeyt. Allah'ın yoluna deseçi, yüreği düşüp kalat. Takıpta bir faydasız jaka ketip atkanday, oyaka ketip kalsa, bardık jakşılıktan korup kalıp kala turanayçı. Ya eğer Müslümanın içinde dini olgan bolsa, takvalığı, etikatı, akidalары, Allah'a olgan muhabbat, büt tuğru tüz bolganda, toптун içi jık tolu, taş bolsa, temir bolsa, teyip görçemi, tepkeninin putusuna demiş. Şu hormatly tutanlarım, davat, din menen şunça bolupsat, amallarыбызды оңдойлу, biz мүнөзүбүздү оңдойлу, bala çakabız dindar bolsun. Aylı bizim aldığımızda kiçineke bir fitnelerge turuştuk bere albayt abi. Telefonun şu namazda ösürgөнгө imanın küçü jetpeyt ate. Anam kanti ona erteң jan çıkıp atkanda aldığımızda çoğun fitneler turat. Dajjaldın çıkış turat. Oho, kança çoğun fitneler turat. Kıyamatın alamatlары. Hormatly dindeş tutanlarım kelingizler. Jaşo kıska tügөнüp kalat. Kандай жашабайлы Алландан да барабыз туруу бир танда. Бардыгыбызга бир күн жан чыкканда, али чөгүп аткан адам барго, сууга сүзүштү билбей чөгүп аткан адам кандай кыйналгандай, бутандар жан чыкканда ушундай кыйналат адам. Ушундай жаны кыйналат. Сүрөттөп айтып туруп уламалар, жана төө жей албаган тикенекти дейт, оозунан салып киндигинен суруп алгандай, же киндигинен салып оозунан суруп алгандай. Же болбосо тирик аны 360 жолу дейт, кылыч менен чапкандай. Yol bolsa Musa Aleyhisselam aytkanday, tirik çımçıktın deyip, tirik terisi sıyırganday, tirik şişkabak kılganday jan çıgat depçi. Hurmatly tutanlar, oңой emes, ölüm fitnesi var. Şonu ne kılaylı? Özübüzdü oңdoylu hareket kılaylı bir tutanlar. Bardığımız sekilden dinimizdi toluktap, Allah'ın yoluna çıkıpça, sünnetke bekem bolup, hareketimizi kılıvereyim inşallah. Allah barizdan razı olsun. Tanrılardan Rabbim kabul kılgın. Özünün süyüklü pendelerinden kılgın. Rabbim Allah, bizden Allah'tan barımızdan dinimiz, tilimiz dele oldu. Allah'tan bardık dinimiz kitaplarının içinde oldu Allah'ım. Barımızdan dinimiz el görsün için Allah'ın meşitlerinin içinde kaldı. Allah Teala Müslümanlığı özün Allah Teala insaf hidayet bergin Allah'ım. Kadamların dinine bekem kılgın. Allah Teala Müslümanların maksatına turguzgun, hakikati düşündürgün Allah'ım. Dünyanın muhabbatını çıkargın Allah'ım. Biyilik baylık olgan aç gözlüktü Allah bizden yok kılgın Allah'ım. Barımızda Allah Teala ahiretті maksat kılgan. Özümüz süyüklü pendelerin katarında kılgın Allah'ım. Allah'ım barımızda zaman çöyrödön, bardık batıl buzukuluklardan, bardık fitne fasatlardan öz panağın asıra Allah'ım. Ömrün ahırı hayırlı kılgın. Ölüp atkanda, gömüp atkanda, janazabızды okup su kalıp atkanda bizge rahim kılgın Allah'ım. Toluk jaşoobuzga din berip özüň razı bolmaýyn, öldürбөгүн. Buzukuluktun üstünde, toňmoýundуктун üstünde, günöge getip jatkanda janybızdy albagyn Allah'ım. Özüňdü narazı kılgan ahwalda Allah Taala bizdin janybız çıka turgan bolsa, bizdin töbelük ahiretimiz büyük belet Allah bizdi. Bunday bir Allah Taala jamanatlardan öz panagyna sırap, Allah Ramazanda turabız Allah'ım. Orozobuzuz menen dua alıp jatabız. Bizge Allah Taala jakşylyklaryndy bergin. Jakşylyklaryň bardygyny Allah Taala bizge köýütüp saktap bergin. Bardık jamanlıklardan, bardık türünden, jaman ölüm, kırsıktan, buzukluktan üstüne ölüp kalgan özüne pana tileybiz. Barız öz maksatımızga turguzup, ıntımak berip, özün razı olup, özümüzden razı olgun. Ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammadi ve alihi ve sahbihi ecmaîn.